ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯃꯁꯖꯤꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯏꯖꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯖꯤꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯖꯤꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯩꯌꯤꯗꯅꯥ ꯏꯕ꯭ꯔꯥꯍꯤꯝ ꯑꯂꯩꯍꯤꯁꯁꯂꯥꯇꯨ ꯋꯁꯁꯂꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯃꯥꯏꯜ ꯑꯂꯩꯍꯤꯁꯁꯂꯥꯇु ꯋꯁꯁꯂꯥꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯈꯥꯅꯥ ꯀꯥꯕꯥ ꯁꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯨઆ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯦ ꯃꯄꯨ, ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯀꯕꯨꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯖꯔꯤꯕ ꯀꯠꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯀꯕꯨꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯄꯥꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯗꯨઆ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯗꯣꯁꯇꯣ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯜꯍꯝꯗꯨꯂꯤꯜꯂꯥ ꯃꯍꯜꯂꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯍꯖꯔꯥꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯀꯔ, ꯃꯦꯍꯅꯠ, ꯃꯁꯣꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯖꯃꯤꯟ ꯄꯤꯕ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯖꯃꯤꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ, ꯋꯛꯐ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ, ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ, ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯜꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯨ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯒ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯇꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯖꯨꯃꯥꯒꯤ ꯅꯃꯥꯖ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯁꯥꯔꯦ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯁꯕ ꯀꯨꯆ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯄꯥꯛꯅ ꯀꯕꯨꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯨઆ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ, ꯀꯕꯨꯜ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ꯫ ꯑꯜꯂꯥꯍ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯔꯤꯕ, ꯌꯣꯛꯕꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯋꯛꯐ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯀꯕꯨꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯍꯜꯂꯥꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯍꯖꯔꯥꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯗꯨઆ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯗꯣꯁꯇꯣ, ꯑꯐꯣꯡꯕꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯁꯀꯜꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ꯉꯝꯖꯕꯗꯨꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯕꯨꯂꯤꯌꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤ, ꯊꯃꯣꯏꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅ ꯄꯣꯠꯅꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯌꯠꯇꯨꯅ ꯁꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯅ ꯁꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯝꯇꯅ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯀꯕꯨꯜ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯕꯨꯜ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕꯁꯤ ꯀꯟꯅ ꯗꯨઆ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ, ꯀꯌꯥꯃꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯍꯧꯅꯕ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯄꯥꯛꯅ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯨꯏꯔꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯤꯐꯥꯖꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯀꯌꯥꯃꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯅꯃꯥꯖ ꯁꯣꯟꯗꯅ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯕꯥꯗ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯨઆ ꯇꯧꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ꯫ ꯑꯜꯍꯝꯗꯨꯂꯤꯜꯂꯥꯍ, ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯅ ꯃꯍꯜꯂꯥ ꯋꯥꯂꯥꯅ ꯖꯣꯕꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯄꯥꯛꯅ ꯎꯕꯤꯔꯤ, ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯀꯕꯨꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯍꯜꯂꯥꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯍꯖꯔꯥꯠꯁꯤꯡ, ꯈꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯃꯥꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯗꯣꯁꯇꯣ, ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯇ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯁꯖꯤꯗꯁꯤ, ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯃꯄꯨꯅꯤ꯫ ꯋꯛꯐ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯜ ꯋꯛꯐꯨ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ لا يملك ولا يملك ولا يبيع کہ وقف ایسے اللہ کی ویکھرے مسی کنام تن مپو ویدرے لئی بسو یادرے یون بسو یادرے مسجد ویکھرے مفہم سی لئی بھی یون بسو یادرے کناگم ای گی نہ دعوت توسو یادرے ای گی لمدے صحابرے نہ ای ن ہائی بسو یادرے کو ہوجے اللہ کی ویکھرے ای کوئی لون چپ مانے نمازی خودی مک چپ مانے محلہ والا خودی مک چپ مانے ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯜꯂꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯠꯅꯔꯛꯄ ꯆꯩꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯍꯜꯂꯥꯗ ꯏꯈꯇꯤꯂꯥꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯁꯥꯕꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥꯅ ꯁꯥꯔꯝꯕꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯒꯗꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ꯫ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯕꯒꯤꯅꯤ ꯗꯣꯁꯇꯣ, ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯅ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯘꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯕꯥꯗ ꯑꯣꯏꯅꯕ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯏꯪꯕ ꯑꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯏꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯥꯕ ꯑꯃꯣꯟꯕ ꯀꯥꯔꯄꯦꯠ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔꯅꯤ, ꯃꯥꯁꯥꯜꯂꯥ ꯊꯥꯔꯦ, ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯐꯦꯟꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔꯅꯤ, ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯎꯖꯨ ꯈꯥꯅꯥꯒꯤ ꯄꯦꯁꯥꯕ ꯄꯥꯈꯥꯅꯥꯒꯤ ꯖꯔꯨꯔꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯁꯣꯔꯥꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯑꯥꯕꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯅꯃꯥꯖ ꯁꯣꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯣꯁꯇꯣ, ꯅꯃꯥꯖ ꯁꯣꯟꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯖꯔꯨꯔꯠ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯑꯥꯕꯥꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯑꯃꯅꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯁꯥꯕ ꯄꯥꯈꯥꯅꯥꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯛꯀꯤ ꯐꯤꯒꯤ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯑꯥꯕꯥꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯃꯥꯜꯗ ꯆꯜꯂꯤ, ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯦꯀꯤ ꯁꯋꯥꯕ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯅꯤ꯫
لوꯏꯅꯅ دوستو مسجد اسida azan lauri adu tardi azan asina tariba mahalla gi namazi singna nipa bali farab singna yum da namaz sonbagi mohta masjid sida laga jamaat sonbase maji sunnati muakkadani tangai phadamne khanbiyo imam mari gi manungdi imam kharagi motadi masjid ta laga jamaat sonbasi wajib ni harimi adu Hazrat Imam Hanifa rahmatullahi alayhi sunnati muakkadani harimi aduna yari makai tangai phadaba uzar laitragadi masjid laga matamanga gi namaz jamaat sonbiyo Quran pak tilawat tawbiyo asumana nawafil ibadat tawbiyo amasung masjid asi ta'lim gisu jagani dosto aduna masjid ta ta'lim so lehalu ahal gisu angang gisu ta'lim masala masai takwi tamibagi ta'lim wudu gi ghusl gi tayammum gi asing amang gi haram gi halal gi sigi ta'lim so masjid ta laigidamni loina dosto fazail gi ta'lim so laigidamni amal sing sigi fazail karam amal tawraga kayam kanagani karam batasbi chala kari kanagin haibasi fazail dei khangadorime to fazail gi ilm su masail gi ilm su ani makse masjid ta takwi tambi na bai khoi tawrang tawgadabani sumaina dosto Ramadanul Mubarak lagu matamda masjid ama laire adu tardi masjida Quran Karim khatam ma tawbasi sunnat muakkadane masjid singda adu gisu tawrang tawgadabani pa paisa pi dabi nek tabida fi sabilillah sonbi bangam hafi singda solhanba khatam ma taw sumana aroi ban mitarani Ramadan gi madune i'tikaf hambasi sunnat muakkadane تو سمنا مسجد کا مری لینا اعمال جنسی بھائی دوستوں جاری وہن و لہن بس کی فکر رکھے تو بتائی مسجد تا امام مؤذن تھم گدا بنی امام سے افبا قرات شیخ نہ سونبا مسئلہ مسائل جو فضل کھنگبا دنگ امام تھم گدا بنی اجی عام ہونے کو کی چل نبی اور اسی کہنو مسجد ہم سارے امام تھم تارے اہونگ بھی امام تھی اسی طرح تو اہونگ بھی امام تھی متم دا قرات شیخ نہ سونبا گم دبا مسئلہ مسائل چمنا ہے گم دا دم بہو میام تھم جن بیاورے تو مسی ہون دے خیانہ نہیں دوستو میام کی محلہ پنم کی لوچنگ بنی امام مسی سی رومان جنازہ کی امام ہوگی دوری میں مسلام لاؤ امام صاحب تا ہنگ دوری میں تو امام صاحب تو نے جتنا امانت دار ویرم مکھائی اور علم والا ویرم مکھائی انشاءاللہ محلہ والا پنم مکتہ ہین کا نہ پھنگنے اسمائن تو در مؤذن جو دوستو افبا مؤذن میں ایک مخرج چمنا ادا تو گمبا سینگنا اچاروندو ادا تورگا پورا کری اجان سی سینگنا لاو گمبا مکھون چھکر پھجبا میک سو سینگنا ہائد ادا تو گمبا امانت دار سو ویبا مرم دی نمازی متم جی پھجنا چپچانا یینگا ٹائم ٹیبل یینگا ہندو ہنجی لہن بھی امنتے ادوگی اللہ مکیبا امانت دار وی مسک ادو مؤذن وہنگدمنی دوستو مؤذن اسو متک چانا تنخواہ پی گدمنی لم ہکتا جا اللہ علیہ کھر لاکت و لم ینگونا کھون پھب پھدب سو اینگ درے میں ایک چومت چومدب سو اینگ درے ادونا مسیح کہم ساتھی نا لان بگی ہے وہ مسجد کھر دائی گونا جانتا و پھنگی اشہد ان لا الہ الا اللہ حفظ نے اشد لا الہ الا اللہ اشد ان محمد رسول اللہ اشد ان محمد رسول اللہ کہم لان کھرمائی ارتھ سے اینگو اشہد ہمنا این ساکی پی جری بنی اللہ نتنا لات پدا ماتیک چاہبا کنام تلیتی ہے بنی اشہد اللہ الہ الا اللہ سکو تو اشہد ہم تردی یامنا ساتھی بنی حرم یامنا ساتھی بنی اللہ تعالیٰ دی اللہ ابو ساتھی با اما تاہن کرے اللہ عزب اللہ حضر کہ امنا توجال ہے با نقصی ہے با مپود بو ساتھی با تمتھی با ام اوہن کرے اشہد ہم مرم دی سمنا اشہد ان محمد رسول اللہ رکھنا این ساکی پی جری تسیگ نمک محمد اللہ کی رسول نہیں ہے بنے فذکر با ارتھا دو اشہد ان محمد رسول اللہ ترکنا یامنا ساتھی بنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گو تو بھائی میں ایک مخرج چمنا سون با ہائی بنگم با ادو ممیدو اجان لہونگ دمی آنندے حرم درسو اجان اوہن مواجین اوہن گئن کھلب دی تنبیر دمی فضنا امام سامنا را علی ممنا جو بھی تنبیر گا اجان سے چمنا لہونگ دمنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وسن مبحبشی غلام ہم اوجرگسو مائی مکھون جو پھجبا او مئی مخرج چمنا ادا توبا
مسک اویبدگی اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا مسجد نبوی کی امام محلی ایک اللہ کی نبی نا ہنگی فاو مہاک امام ویرم مؤذن ویرم میں لئی ترمتوں دسو مہاک امام مؤذن وینا دم لئی بھی ہائی جبنی ادب مہاک تی اللہ کی نبی اودبا ادنا مرم مرگا مدینہ دا لئی ونگم کھدے دوستو اللہ کی نبی نا مسجد تا لاغا لئی متم دا اجان لاؤ دا بلال نہائے اشہد ان محمد رسول اللہ اس کو نا کون دا خود نام تھمی نا کون خود نام نا اللہ کی نبی لے رفض اشہد ان محمد رسول اللہ ایسا کی بزر سیگی می سے اللہ کی نبی سے تسین اللہ کی نبی ادو میں نے کب مگا جان لاؤ ربنی دوستو اللہ کی نبی لئی تم تم دا اللہ کی نبی کی کھائی نبی کی میچاک تو کھانگ منگم ددن ماسی ملک شام چٹ کی بنی کنا نسو معبود موجین وابد تو وحی کی دے تانتھو کی دے ادونا این حیجن گیم دے دوستو معجین سے افبا رم چابا تحجد گزار سوئیبا اور مئی مخرجو چمبا دو تھم گدم نے ایام با محجد سنگ دے مانی پوری لاوری ما معجین سنگ سے رم چا دے لانا جان لاوی ادونا اجان بسی دعوت تامہ اچھو با مپونگ بھار با تبلیغ امنے با کوئی نہ کوئی 6 نمبر کی تبلیغ سی نگر پھنگ بناتے چلا تین چلا نہ پھنگ بناتے معجین نہ پیری با تبلیغ ماگی پاو جیل سے اچھو با تبلیغ نہیں کوئی کی تبلیغ سے دعوت تام ہائی دے چلا تین چلا سے کو لیکن معجین نہ لاوری با اجان سی دعوت تامہ مپونگ بھار با تبلیغ نہر میں تو مپونگ بھار با تبلیغ اما نمت کھودیں گی مسجد کی مائک تگی محلہ پمدا محلہ تنا پورا علاقہ دا تہن گدوری با تبلیغ تو در میدنا شیران تورانم تھم جلو میں ایک مخرج چمدم تھم کرائی دیگی مائی کھوندے دو تارک نماز سونی گدوری مو گورو نانک ابن پاسی سکھ سنگی لیڈر سردار ہم اوینم لو جرگسو اسینگ بدی مہاکسی مسلمان اول لگا اسلام کی حالت حج کر تورمتوں دا سیکھ ہم نے تو گورو نانک نے ارمبا لائرک سنگھ دا مکھوئی کی پنجابی سی نبو گورو گرن تھن کورے ادگی سلوک ان کورے کری کنو لائرک خرمان ارم مدو کی مفہم کیا دمان ایری دوستو کہ اجان لاؤ بمی سے نا مان ہائر وحی سنگھ دو مدو یہ ارتھا دو دا چپ چانا تھا جبک لوئننا ارتھا دو کی وکھل تھمگا اجان لاؤ تارگدی مائی کھونجے دو تاری می خودی مک نماز سوننگنے ایم گورو نانک ہے بھی نہیں دوستو تو بلال نہ لورم بدو ادینی مائی اجان تاب دنو پین ہاں بھوت ہونگان دا چین دھو اگا مائی کھونجے دو تاب دا یوم دنے لئیم ہم دے ہونگان دا چین دھونگ دھریں گے اجان دو لوئی پھوٹاری تو مسجد تا لاکھ پہ یارمی متم دا نپی سنگھ ہنوبی سنگھ جماعت شلمی متم اہم ظہر عصر مغرب متم اہم سی ہنوبی سنگھ مسجد تھونگ درم میں تو بلال کی اجان تارا کے کنا گما میم وقت ہمک سودن لئیبا کی ہمت ہوئی دے پوننگ سے ننگ سیکھے بس سمت کی سکرائی تو مائی کھونجر پھبخک دنتے مائی اخلاص تو نے تو دوستو سمائنا امام معجن انی سے چوب ذمہ داری محلہ پومبگی ہوئینا دین کی ہوئینا ادونا افب میسنگ امام معجن تھمبیو طلب تنخواہشو کرمرم چانا متم سے چانا چون پینا بائی کوئی محلہ والا سے خود نبیو لوئینا نا دوستو کوئی انگان خودنگ مکسی مسجد کا مری لینا مکتب عمل لہن بتائی ادوی مکتب تو دا انگان خودی مکلوئینا کہل لگا کوئی انگان سی سامدہ چاما مکتب والا اوہن با مکتب کی ایجوکیشن پھنگھن با مسیسو درکار ہوئی دوستو ادوی متوک دا انگان کو اسکول دا چلا لو امتا ہلو انشاءاللہ کیسو کائی رو تو مکتب کہن دا ویدہ انگان کو شبنگی اسکول دا کالج دا چلن گیم تارک دین انگان کو دین یاور روئے نماز سولنگ روئے اور مما مپاگی حق کرینو سے مسک کھنگ روئے اسلام کرینو کھنگ روئے مسلمان کرینو کھنگ روئے ادونا دوستو انگان خودنگ مکسی اتھا بتا پا مدرسہ دا چلا لگے تمہن بدی اوئی تھوکوئے ادبو عیسا کی محلہ کی مسجد کا مری لینا مکتبہ میں تھمگا تنگ کہن بپونگ ہم تنگ پونگ انی تنگ ادو دلوئی نسولائی نگم گنے ادن انشاءاللہ محضی صلی اللہ علیہ صحابہ من بیر میام کی محنت دعا دے کو محلہ کی پائی چاسن کھن بیرگا مکتب امسو لہرن بہو نبیو لوئی ننا مکتب تو لئی رمتوں لدا استاد مرم چانا تھمگا سیلیبس نائنا چانگ نائنا کلاس توہن با ماگی سو طلب تنخواہ مرم جانا پینا بہن با اور انگانگ سو ام بھو لیم ہندنا مکتب دا کہن نبا سی کے سو فکر تو بیو اللہ پانا مدو کے سو پانگل پی بیو اسنو لوئینا نا دوستو مسجد ہنگن نبا امام کی معجن کی تنخواہ پی نبا نہائی دو ناجائز اویم موونگ دا پیسان لاغ نبا کی محنت تو کانگو سو این تھینگ درے
ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯔꯨꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯔꯨꯞꯇꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯛꯊꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯏꯃꯥꯝꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯃꯨꯑꯥꯖꯤꯟꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯕꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯔꯨꯞ ꯐꯥꯎ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯄꯤꯍꯟꯕ ꯀꯔꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯇꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯨꯞꯇꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡꯗ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯏꯃꯥꯝꯒꯤ ꯃꯨꯑꯥꯖꯤꯟꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯅꯕ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯍꯪꯉꯕꯗꯩꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ तो बहरहाल सुमन अरानब पांबई सिजनदबीदा महल्लागी इचिल-इनाव हजरातसिंग अल्लाहना पांगल पीरिबसिंगना अर चाउना और लाइरब इचिल-इनाव हजरातसिंग इसाई पांगल की मतुगिना अल्लाहगी दमक्तनी दीनगी दमक्तनी हन खनवीरगा खरा ngami khoi tha gi changna pibiraga adugi zariyadagi imamgi muajingi chang naina matam chana talabsi pibiyu asumana maigi isingi zarurat khudima pura tobiyu adagi dosto mahalla gi paicha khudingmak pukche lingjin manana nungsina chanana lebiyu kari wahai am khenam ga hata mahalla dai tan thokpa mi am bhakta ade ai di mahit changure hata yadaba sumaina tawbasina machen tahallaga dosto ekhoi gi इतकता अल्लाह की मैकईदगी रहमत बरकत लाअंबसे मसी ख़त्म होले महल्ला वालादा मुसलमान मसीद इख्तलाफ लादी अल्लाह की रहमत ख़त्म होइखिने अदी मतक अदी महूत शैतान लाकने अदन इख्तलाफ होइगे तब थबक से अब तौबीगनु महल्ला की मनुदा मस्जिद राजनीति की मतम लापदसु मस्जिद का करीब मारी लेनहनगनो पीनिंग बमीदा वोट पीखिब तुम लेकिन अखोई अदुर सौगली अदुर सौगतन अम होबाई खोई चिन्ह थोक्तब सुमाइन तौरगा मियाम की होइबा समाज की होइबा दीन की होइबा थबकता मरुएना अकाय तोसिन लाखंदन कन होनबियु अल्लाह पन पांगल हबीब सुनु बहरहाल अल्लाह की नबी की सनाया थंगनी कना गुमना अल्लाह की दमकता मस्जिद में सारे अदु तरदी महा की दमकता अल्लाह पाक ने जन्नत युम साबीगनि से जन्नत अबीबीगनि से तो लाइव खबनी जिल्ला हजरत नमाजी सिंह महल्ले वाला सिंह नकोई खोई मेहनत की मस्जिद में सार हजरत साहबा ने वहंग तवी या रसूलल्लाह अखोई की मनुंग दे मी खुदिमकना मसा की मैकेदी मस्जिद अमम सादोक पाइदुदी ngамदे अदुगा हारिब मस्जिद साबा मीदुगी दमकता जन्नत युमम पीबीगनि हाइब अदुदी अखोई लोइनमक पामे अखोई कमाइन तौनी छले लाइरब मयाम लई मखोई मस्जिद साब ngамोय अल्लाह की नबी ने हाइबी के दोस्तों मी यमना मतों खक्तना मस्जिद में साबा अदु खक्ता नत्ते सिगी फजीलत से तो मी मयाम ने पुंछल लगा मस्जिद में साबता रसू मस्जिद में साबदा जितना माई मगी अंगम पुथोकनरिबदो लुपा पैसा खर तो हाबौरे मीदो मागेसु अल्लाह पाक ने जन्नत युम पीगिन हाइरने तो अल्लाह की रहमत याम पाक शवे तो पूरी अल्लाह की जात उम्मीद अखोई थाजब थमगदबनी कि अखोई अल्लाह की मस्जिद में सारबनी ने इंशाअल्लाह अखोई की अल्लाह ने जन्नत युम मम फंगन बीरगनी है थाजब थमसे इंशाअल्लाह अल्लाह ने सोइदर फंगन बीगिन हाइबसे को अदुना आईगी जन्नत युम मा फंगनबगी लंबी अल्लाह ने पीरबसिदा अवजी अखोई मसेन इंशाअल्लाह किसी सूरत खनब चैनब यादरे इख्तलाफ हनब यादरे नुंसी नखोई लेमिनब ताई हेबसे सोम दा वखल पुनम थंबीरगा मस्जिद आबाद तौबियु बतमंगा नमाज बाज अमा सोनबियु असुमाय तौदन दोस्तों इमद लेरिबा इचे मिचल सिंगबसु नमाजी ओहनबा मतम चाना जान हेक लावके नखोइसु नमाज सोलु हाइबसी अखोई निपा सिंगनसु खरा सेक्शनना मखोई दा हाइगदबनी थौ पुनमक थादोगा नमाज हाना सोनबा अतई थबुक लोना तब याई लेकिन नमाजी मतमदी हेंदोखरदी यादे कजा होय कजा औरदे सब गुनाहगार ने सोलसु गुनाहगार ने तो सुमाय तौरगा बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद असी क़यामत फबा जारी सारी वहन भी सुनो और लेंगदन ले होरगा दबा महल्ला वाला न कोई कोई लोयनम की दमक तको सदका जारिया है तो अल्लाह पर वहन भी सुनो अतोब अतोब कनागुमा मपानी मी सिंगना मसिंग मतेंग पिरक पयरम लगसु मखोई की दमक अल्लाह पाक फो बदला पीबी वसुन अरोय बेदहाय जने दोस्तों अखोई नमाज मतम मंगा अदा तौबा यारी मखई तकबीर उला फौ नानथोक हंदब सिगिसु फिकर तौसे तकबीर उला इमाम ने हेत अल्लाहु अकबर हाई खिबगा अखोई अल्लाहु अकबर हाई हेत नमाज पूरा नंगहुन भुनबसी रकात अमु नानथोक तबसी सि मति मगुन याम चाव तो नुमित निफुनी कनागुना तकबीर उला गलोना जमात नमाज सोनगिब तारगदी हाई मिसक अदुगी दमकता अल्लाह रब्बुल आलमीन चौब खुदोल नि पीबीगनी दोस्तों अमन बुहारी मीदु दोजक की मई माह की मदक हराम तौरे है बसी अल्लाह मकदगी अयब थमखरे अनि सुबन हारी मीदु निफाक तगी बरी ओहनबा यदि माह से मुनाफिक ओइरोय मुनाफिक लमचत तो मंगोद अल्लाह ने यहुल रोहेबने जी कोदम मनाई कोई मरकता मैम यावरी मुनाफिक असेंग मंग ओइदरगसु मुनाफिक की लमचत चिन थीबा वादा खिलाफ तौबा अकाम पेट गांग सिगुम बसी मुनाफिक सिंगी लमचत ने
تو اسینب منافق اوꯏدرگسو منافق lamchat chatpasidi akhoi rakta meyam yauri تو matam manga gi namaz huziki har suman jamaata takbir ula galon min ipuni tang somtar di inshallah sigi nifaq ki lamchat akhlaq se sif Allah ne faz tawfiq kar le تو نہ کوئی ہمیشہ وکھل تھمگا متمنگا سی با جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ سونا بولس ادو گلون دوستو نماز متم خودنگی تسبیحات فاطمہ سے عیسیٰ کی انفرادی ویبا نائتوم کی ویبا عمل نے ادو یامن کانب عمل میں ادو فجر نماز متمنگا مکی متنگ دا امسنگ تمم دائدا متم ترک شدہ تسبیحات فاطمہ سی چانگ نائنا سون با مسیسو عادت وینا تھمبیو عیسیٰ کی وظیفہ امن کھنبیو اسمن آیات الکرسی سی تین گھر آیات نم تنگنی ادو قرآن مسوا پنم کی مسنا دل نی ہارٹ نے ہر میں اب تک مرو ایو قرآن مسوا پنم کی ہارٹ نے آیات الکرسی سے تو مسیح ممی خدمت چمبا پوشن برگا نماز متنگ خودنگ کی امک تنگ سون بیو تمم دائدا امک تنگا ادو ابتر اللہ کی نبی حبیر امی کنا کم نسمنا متمنگا کی نماز متنگ خودنگی امسنگ تمم دائدا آیات الکرسی سے سومتر گدی ادوی میدن جنت چٹپدا کری گمم تا اتھنگ بلیر روئی سرے سوائے موت کے سی بہائی پوسک سے مسیح کھکتی اپن بنی سویدری بھو جنت چٹ پہ یادون مرم مرگا ہوجی کو ہی ماں چر کھروئے تو سیب کا ماں جنت چر کھرنے ہے بنے ادوک تنگ عوام بتا کہ عملم نے آیات الکرسی تو انشاءاللہ کوئی خودنگ ماں یم کی چیم چل سنگ تو مسیح تنبی کی دبنی چیم بہت تب ہونگا دبنی اور ایک دنیا کی ونسو آیات الکرسی برابر سولیبا می سنگ دو جنات شیطان چنگ ہوئے پوسیم جادو چنگ ہوئے انشاءاللہ آفت مصیبت میں احمد اللہ نے حفاظت توفیق نے وہاں تو متی مگن چاہوں ربا فضائل ہم نہیں پوسکم تو مسیح کے چھوئے کوئی عادت امت ہم بتائیں آیات الکرسی متم مانگا کی بتنگ دے سون با تمام دے سون بکو لوننا مسجد شدہ فضائل اعمال کی تعلیم متمم توبی متممنا مسائل کی تعلیم توبی نتر قرآن کریم کی ترجمہ تفسیر دو کوئی نہ مسجد کو دی مقتصد پیتھوک تک ہمنی سی مسجد انو مورے انشاءاللہ مفتی نصیر پیج رکھے سیدہ مقتصد تو اللہ کی قرآن بننے حجیت تو کوئی نہ بھائی تھاکم سلائے فضائل سے کہتے اللہ کو اوکھرے فضائل ارے بھائی ماں سن دین کی لاری کم نہیں فضائل تو کی دگیج میں ہمیں ہیر منی قرآن سکھو اللہ کی قرآن کی تعلیم تو سے بھاؤ یارو تیرے آدمی تعلیم تو چندے قرآن کی تعلیم چندے حیدنا یا ہم نا اسی طرح گام بھویا اور ایمان دگی خارج ہوئے ترے بھوکی نہیں لے تو فضائل سے لاری کم نہیں چلو مانگو تو قرآن حدیث یور میں ادو ابتر سو قرآن حنمتی مگن چاہے لوگ مکتے ہیں نا چو بسی قرآن لہٰذا قرآن کی تعلیم تو کہتے متمم پارنگ تعلق ترجمہ تفسیر و جلائے متمم فضائل تو تعلق سیدھا سو بھاپ تھم بیو دوستو بھاپ تو بیو می ہے نا تین کے دم متم دو ادھر قرآن پاؤں قرآن حنمتی مگن چاہے ہے نا ضرورت ویسے قرآن ہے اور اتوپ متمم دنا فضائل تعلیم تو مسائل کی تعلیم تو سمجھ نہ فضائل نہ تو بتائی تعلیم پنم سے نوئی نہ بھائی خود بند تو خرید جو اران بپو سکم نے مسائل سے تنبی کی دمنی وضو غسل سے تنبی کی دمنی ہنو بیاوری وضو کہن میں پوسک کری نو سون تھا گم ہوئے وضو کہن پوسک نہیں پانی ہو تھا تو می خود گم ہوئے نماز کہن پلم کیا نو میں امم نے می خود سون کھنگ بنتے سجدہ سہو کرم با تھبک تومدا واجب ہوئے بگے می خود گم گدر کھنگ با تھاب گم گدر کوئی تھوکتے لیکن سی انہیں ضروری نہیں کھن کی طرف دوستوں سی جو تنبیو پابیو امام صاحب نے مسائل کی تعلیم بیشتی و جیور دی پا گرا تعلیم الاسلام دی پا گرا پارگا تنبیو وضو غسل تیمم نماز کہن میں پوسا وضو کہن میں پوسا کرین بھائی سن سے پون مقصد سمن عقائد ایمان کی بنیاد ایمان کی یمبم سے عقائد نے علم عقائد مسیح مری لینا با وفم سنگھ اسی کے خدول دسو ایک نے اینجک بنی ادگی نپی سنگھ ہنگنب لمبی دا اسمائنا بیشتی جور دی اور تو عقائد کی وفم سنگھ تنبی کے دمی پارک دہن کی دم تو مسجد اب ایسی دین کے فم خود مک تنبی فم نے نکاح سن بھم نہیں مسجد نکاح سے چھوڑو محلہ کی جو بھی نکاح عملہ ہوتا او فرے تو سمانا مسجد کا مری لینا با افب اعمال سنگھ سی بپنگ بھانو پانگتھو ابدی انشاءاللہ مسجد سے ہے نہ آباد ہوئے گنی ہے نہ ترقی ہوئے گنی اور مسجد تگی میاں عمد کان عبد پاک نہ پھنگنے اللہ تعالیٰ نے مدگی کان ام عمدو حاصل تو گمبگی پانگل حبیب اوئی سن اما سنگ ساری با متینگ پانگری با لوئی نمک کی دمکت اللہ نے افم بدلا بی بی سنو علی نماز سولمتنگ دا امام سامنا دعا دو پنہ دم تویبن پھرے اپن بوئنا مسجد کے دمکت سو میاں پنہ مکت دمکت سکو وآخر الدعوانا الحمدللہ العالمین.